Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ku mbonesha kure yanyu imwe rudende sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko intambara ikomeye cyane irimo gututumba mu karere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bw'u Burundi bwamaramaje burimo gufasha inyeshyamba za FDLR. Imigambi yabo ngo ni ugutera igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane, noneho ibintu bidasanzwe byagaragaye mu gihugu cy'u Burundi, kandi biraca amarenga akomeye cyane, byerekana neza ko igihugu cy'u Burundi kirimo kwitegura intambara ikomeye cyane cyaba kigiye gufasha FDLR maze bagatangiza ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi ziriwe zirimo kuzenguruka hafi neza y'imipaka y'u Rwanda. Za kajugujugu z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi zagaragaye mu bice bya komine za Busoni hariya mu ntara ya Kirundo. Izindi ndege zikomeye cyane z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi zagaragaye mu bice bya Kayanza ndetse na Cibitoke, neza ku mipaka y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ni indege z'igisirikare cy'u Burundi zazengurutse ibice byose byegereye imipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage benshi cyane babonye izi ndege z'intambara, ubwoba bwarabishe ndetse batangira kwibaza ko u Burundi bwaba bugiye gutangiza intambara ikomeye. Benshi bibajije impamvu izi ndege zagaragaye neza ku mipaka y'u Rwanda ntizigaragare mu bindi bice by'igihugu. Ibingibi nabyo ni ibintu byateye ubwoba, ndetse abihweza ibya politike bakavuga yuko ari ikimenyetso kibi cyane kigaragaza yuko icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Hari ibindi bimenyetso kandi bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kwitegura intambara ikomeye. Kuva ku igenekerezo rya 15 interahamwe za FDLR ziri mu gihugu cy'u Burundi zahawe ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare. Amakamyo menshi cyane y'igisirikare cy'u Burundi yavuye muri Tanzania yikoreye ibikoresho bya gisirikare. Amakuru kandi agaragaza neza ko izi nterahamwe za FDLR zamaze gusatira neza imipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kongo ndetse n'Ababirigi barimo gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane ku nterahamwe za FDLR. Ni imyimenyerezo barimo gukorera mu ishyamba ry'ikibira mu bice bya Bukinanyana, ibice bya Mabayi ndetse no mu bice bimwe na bimwe byo mu Cibitoke ca Rugombo. Amakuru dufite yemeza ko n'imiburiburi interahamwe zirenga 5,000 zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo maze zikaronka imyimenyerezo ikomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru kandi yemeza ko imbonerakure nyinshi cyane zamaze kwivanga na zino nterahamwe. Bamwe mu basoje imyimenyerezo ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi bafashe inzira maze berekeza muri Kivu y'Epfo. Amakuru agaragaza yuko interahamwe za FDLR zagiye kwisuganyiriza mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, aho bari mu misozi miremire yo muri teritwari ya Fizi. Amakuru kandi agaragaza yuko mu kigo cya gisirikare cya Kongo mu gace ka Baraka muri teritwari ya Fizi, amakuru aravuga yuko abasirikare ba Kongo Abarundi barimo gutoza FDLR nyinshi cyane, ndetse n'abandi basirikare ba General Kayumba Nyamwasa nabo ngo barimo kwitegura gutangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza yuko u Burundi burimo kohereza interahamwe muri Kongo ziri kumwe n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Barimo kugera mu bice bya teritwari ya Fizi, abandi bakajya muri Baraka.
Amakuru kandi akavuga neza ko harimo n'akaboko ka Jean-Luc Habyarimana. Uyu ni umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze arongoye igihugu cy'u Rwanda. Amakuru agaragaza yuko Jean-Luc Habyarimana ndetse na General Kayumba Nyamwasa bamaze guhuza imbaraga babifashijwemo n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'u Burundi. Barimo gutegura inyeshyamba ziganjemo FDLR ndetse na babandi bo mu mitwe ya P5. Aba bose bamaze kwihuriza mu majyepfo ya Kivu ndetse abandi bari mu gihugu cy'u Burundi, ngo barimo kwitegura gutangiza ibitero bikomeye cyane ngo bigamije kuvanaho ubuyobozi bw'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo barisararanze ku mugaragaro maze barakotsora bavuga yuko biteguye kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi yumvikanye kenshi arimo kwisararanga avuga yuko azatera igihugu cy'u Rwanda. General Neva nawe bidatinze yaridoze maze arivovota avuga yuko yiteguye gufasha umuntu wese kugira ngo bavaneho ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri iyi nshuro rero biribonekeza ko barimo kwifashisha FDLR kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko nagiye mbibagezaho mu makuru yacu yagiye atambuka, nababwiye ko muri iyi minsi igihugu cy'u Burundi cyabaye indiri y'interahamwe za FDLR. Hari inama zikomeye cyane zikorerwa ku mahoteli akomeye cyane kuri Tanganyika. Ni inama zihuza abategetsi b'u Burundi biganjemo abategetsi mu bya gisirikare ndetse bakaba baganira n'abajenerali ba Kongo n'intumwa za FDLR nazo zamaze guhabwa indaro mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufite yemeza yuko abategetsi ba FDLR bibera neza mu gihugu cy'u Burundi. Hari amahoteli azwi cyane ku kiyaga cya Tanganyika ko yakira inama zirimo abayobozi ba FDLR ndetse n'abategetsi b'u Burundi. Kuri iyi nshuro rero biribonekeza ko ibintu byamaze guhindura isura nyuma y'imyimenyerezo ikomeye cyane irimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Nyuma y'aho indege z'intambara za Kongo zikomeje gutunda ibikoresho bya gisirikare zibigeza mu Burundi maze bikagwa mu minwe ya FDLR ndetse n'imbonerakure, ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19 ibintu bidasanzwe byagaragaye mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi zasatiriye neza imipaka y'u Rwanda. Indege z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi zagaragaye mu Kirundo. Izi ndege zagaragaye muri komine Busoni zirimo kuzenguruka neza hafi y'imipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ni indege za gisirikare zigera kuri 7 zagaragaye zirimo kugenzura ikirere cya komine ya Busoni. Ndabibutsa ko iyi komine Busoni iri mu Kirundo mu gihugu cy'u Burundi, ihana imbibi neza n'akarere ka Bugesera mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero byateye ubwoba abatuye ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Kuva ku igenekerezo rya 18 kandi ku masaha y'umugoroba, amakamyo menshi cyane y'igisirikare cy'u Burundi yagaragaye arimo gutunda abasirikare benshi cyane, bamwe barimo kwerekeza mu Cibitoke ca Rugombo, abandi nabo bari barimo kwerekeza muri komine za Busoni hariya mu Kirundo. Ayandi makamyo yagaragaye arimo kwerekeza mu Kayanza. Amakuru dufite avuga neza ko ku mipaka y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zirimo kuhirunda. Abarundi kandi barimo kurundanya ibikoresho bya gisirikare bikomeye cyane ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mu makuru yacu aheruka nababwiye yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwimura abasivile bari batuye neza hafi y'imipaka, cyane ibingibi byabaye muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo. Hari abasivile bamaze kuvanwa mu bikorwa byabo maze imirima yabo ishingwamo imbunda za rutura. Hari ibibunda biremereye cyane byamaze gushingwa muri Busoni.
Amakuru dufite avuga neza ko iminwa ya biriya bibunda ireba mu gihugu cy'u Rwanda. Abasirikare b'u Burundi kandi bakomeje kwiyongera ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri iyi nshuro kandi ibikorwa by'ubushotoranyi bikomeje kwiyongera ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, aho abarundi barimo gufasha FDLR, ndetse hari n'amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi na FDLR baba bamaze iminsi bakora ibikorwa by'ubushotoranyi byo gushaka kurasa ku barobyi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ni ibintu bivugwa n'abaturage baturiye imipaka. Ibikorwa by'ubushotoranyi bikorwa n'igihugu cy'u Burundi, aho bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, birimo gufata iyindi ntera. Abihweza ivya politike ndetse bagahinyanyura ibibera mu karere k'ibiyaga binini baravuga ko igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kongo ndetse babifashijwemo n'Ababiligi barimo gushaka gukwegera akarere akarambaraye. Burundi bwamaze gutanga indaro kuri FDLR, ndetse Burundi na Kongo barimo gushaka gushyira imbere FDLR maze ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibikorwa byagaragaye ku munsi w'ejo byo guhagurutsa indege z'intambara maze zikazenguruka neza hafi y'umupaka w'u Rwanda ni ibikorwa byateye ukwibazwaho, ndetse ibi bikorwa bifatwa nk'ubushotoranyi bukomeye cyane burimo gukorwa n'igisirikare cya Generali Ndayishimiye. Izi ndege z'intambara zagaragaye hariya mu Kirundo, izindi ndege kandi zagaragaye mu bice bya Cibitoke, ndetse izindi zigaragara mu Kayanza. Ibi byose rero ni ibintu abantu barimo kwibazaho, ndetse bakavuga yuko ngo Generali Ndayishimiye yatanze amabwiriza yo guhagurutsa indege z'intambara maze zikagurukira hafi cyane y'imipaka y'u Rwanda. Ibingibi ngo Ndayishimiye yoba yarabikoze mu rwego rwo kugaragaza ingufu za gisirikare, ibyo bakunze kwita demonstration de force. Ibingibi kandi ngo yaba yarabikoze mu rwego rwo kwerekana ko abarundi barya bakaravye, kandi ko Generali Neva ngo yiteguye intambara mu buryo bukomeye. Nk'uko ibimenyetso byose birimo kubigaragaza mu karere k'ibiyaga binini, intambara ikomeye cyane irimo gututumba. Ubutegetsi bwa Kongo bwabaye kandi k'icwende, akabaye icwende ntikoga, niyo koze ntigacya, niyo gakeye ntabwo gashira umunuko. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi baramaramaje, biyemeje gufasha FDLR, ndetse biribonekeza ko kuri iyi nshuro noneho FDLR irimo guhabwa ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare. Imigambi yabo nta yindi ngo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwagaragaje kenshi impungenge zarwo, ndetse u Rwanda ruvuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. U Rwanda rwatangaje ku mugaragaro ko rwose rutazigera ruvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi, mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gufasha inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'Abanyarwanda. Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko adashobora kuvanaho ingamba z'ubwirinzi mu gihe u Rwanda rugihangayikishijwe n'ubufasha bwa Kisekedi ndetse na Generali Ndayishimiye barimo gutanga ku barwanyi ba FDLR bivugira neza ko bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gihugu cy'u Burundi aremeza neza ko Jean-Luc Habyarimana ndetse na Generali Kayumba Nyamwasa bamaze guhuza imbaraga babifashijwemo na Kisekedi, ndetse bakaba baramaze kwihuza n'inyeshyamba za FDLR. Ibi byose birimo gukorwa na Kisekedi kandi arimo kubifashwamo na Generali Ndayishimiye. Ibingibi rero ni ibintu u Rwanda rwagaragaje yuko bikomeye cyane kandi bibangamiye umutekano warwo. U Rwanda rero rukavuga yuko ruzakomeza gushyiraho ingamba z'ubwirinzi zigamije kurengera Abanyarwanda ndetse no kubungabunga ubusugire bw'u Rwanda. Ibintu ntabwo byoroshye rero.
igihugu cy'u Burundi kirimo gufasha FDLR ndetse General Neva arimo kugeza abasirikare benshi cyane n'ibitwaro bikomeye cyane ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu bigaragaza yuko u Burundi burimo kwitegura intambara ikomeye. Indege z'igisirikare cy'u Burundi zagaragaye mu kirere ku munsi w'ejo, nazo zongeye gutera ubwoba bukomeye cyane, aho bigaragara yuko General Neva yamaze kumaramaza rwose, arimo kwitegura intambara ikomeye cyane muri kano karere.